você. Komezi yacu ni wowe twizeye, Mwami Yesu iruhuka rwose. Komezi zacu ni wowe
wiki ya 12 duteranira hano hanze, tukikusanyikia hapa nje. kandi kuva dutangiye guterana, tangu tulianza kuhudhuria hapa, ntabwo imvura iragwa mu masaha y'amateraniro. Mvua haijanyesha wakati wa ibada zetu. Kandi muzi ko turi mu gihe cy'imvura. Na mnajua kama tuko wakati wa masika. Kuba Imana yaraturinze gutyo, ikiwa Mungu ametulinda hivyo, tuyihaye icubahiro. Tunainduliwa. Yesu ashimwe cyane. Amen. Ubundi tena ndashimira Imana yuko yabanye nanje mu rugenzi. Nashukuru Mungu kwa kuwa amekuwa pamoja nami katika safari niliyokuwa nayo. Hano nkagenda iyo nari nazindukiye, wakati nitoka hapa na kwenda huko kwenye nilikuwa, kongera kagaruka amahoro, na tena mimi niwezesha kurudi kwa salama. Ibyo byose ni bitangaza Imana yakoze. Yote ni makuu ya Mungu aliyotenda. Iminsi twahagize, siku tulizofanya hapo no kugaruka byose, na kurudia vile vile, Imana yabanye natwe. Mungu amekuwa pamoja nasi. Kuri ubwo turayishimiye. Kwa hiyo tunamshukuru Imana ishimwe cyane. Mungu ahimidiwe. Reka dusome ijambo hano. Tusome neno la Mungu hapa. Mu gitabo cha Yakobo, cyangwa urwandiko rwanditswe na Yakobo. Barua ya mtumishi Yakobo. Urwandiko rwanditswe na Yakobo. Barua ya Yakobo. Igice ni cya mbere. Sura yake ya kwanza. Umurongo wa 12. Na aya yake ya 12. Yakobo igice cya mbere. Yakobo sura yake ya kwanza. Dusome ku murongo wa 12. Aya yake ya 12. Aravuga gutya ngo, inasema hivi: hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza, kuko namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'ubugingo, iryo Imana yasezeranije abayikunda. Amen. 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 Kongere dusome hano mu Bakorinto ba mbere. Abakorinto ba mbere bice 10 umurongo wa 13 warava gutya ngo, Korinto wa kwanza sura yake ya 10 na aya 13. Takigeragezo kibasha kubageraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira kanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucihanganira. Amen. 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 Iryo ni ryo jambo Imana yashatse ko tuganira muri iki gitondo. Ile ni neno ambayo Mungu ameturuhusu, ametupa tuzungumze leo. Naratekereje, nimewaza, ndasenga, kaomba, abari iri jambo Imana ipese. Mungu akanipa neno hili. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ubwo rero Imana nizi impamvu yatumye irizana. Mungu ndiye mwenye kuwa na sababu ya kuleta neno hili. Twizere yuko rigufasha. Tunajua kama wewe utahifadhiwa. Imana ishimwe cyane. Amen. Uyu ni Yakobo wanditse iri jambo. Yakobo ndiye mwenye aliandika neno hili. Niwe wanditse uru rwandiko. Ndiye mwenye aliandika barua hii. Mu isezerano risha, kwa Agano Jipya, aravugwa ba Yakobo bageze kuri 4. Kuna wa Yakobo wanasema 4. Barashobora kurenga, ariko abo nabonye ni 4. Pengine wanaweza kuzidi pale, lakini kuna 4. Yakobo wa mbere uvugwa hano mu isezerano risha ni Yakobo mwene Zebedayo. Wa kwanza ni Yakobo mtoto wa Zebedayo. Nyina yitwaga Salome. Mama yake aliitwa Salome. Uyu mwene Zebedayo yari intumwa ya Yesu. Huyu mtoto wa Zebedayo alikuwa muri ziriya ntumwa 12. Alikuwa katika miongoni wale tenashara. Niwe uvugwa hano muri iki gitabo. Ndio mwenye anasema katika kitabu hiki. Uyu Yakobo wa kabiri, Yakobo tena wa pili, aravugwa ko ari Yakobo mwene Alfayo. Ni Yakobo wa mtoto wa Alfayo. Nawe ni intumwa ya Yesu. Naye alikuwa mwanafunzi wa Yesu. Aravugwa muri Matayo ibice 10 n'umurongo wa 3. Sura yake Matayo sura 10 na aya yake 13 utampata pale. Yakobo wa gatatu. Yakobo wa tatu tunayosema ni Yakobo uvugwa ko ari se wa Yuda. Ni Yakobo baba yake na Yuda. Yuda ni umwigishwa wa Yesu nawe. Yuda alikuwa naye mwanafunzi wa Yesu. Hariho ba Yuda babiri. Kulikuwa wa Yuda wawili. Hariho Yuda mwene Yakobo. Kuna Yuda wa Yakobo. Na Yuda Iskariote. Na Yuda Iskariote. Uwo niwe Yakobo wa gatatu. Huyo ndio wa tatu. Yakobo wa kane. Yakobo wa 4 ni Yakobo mwene nyina wa Yesu. Mama yake ni ndugu yake na Yesu.
ni mwene nyina wa Yesu. ndugu yake na Yesu. Murabizi yuko Yesu yavutse kuri Maria atarashakwa, ndiko navuga. Nasema Yesu alizaliwa kwa Bikira Maria kabla hajaolewa bado. Maria yari bikira, niko navuga. Maria alikuwa bikira. Yari umwari. Alikuwa bikira. Abyara Yesu. Akazaa Yesu. Amaze kubyara Yesu, baada ya kuzaa Yesu, nyuma kuko yari yashatswe na Yosefu, kwa sababu aliolewa na Yosefu, babyaranye abana benshi, wakazaa watoto wengi, abahungu n'abakobwa na wasichana. Muri abo bahungu rero, katika wavulana hao niyo hari uyu Yakobo. Yakobo anapatikana miongoni mwao. Yakobo huyu arao Biblia itubwira, Biblia inasema hivi, ko barumuna ba Yesu, wadogo wake na Yesu, abavandimwe biwe, hao ndugu zake na Yesu. Yesu agihari ntibamwemeye. Yesu hawakumkubali wakati alikuwa duniani. Walikuwa wanampinga zaidi. Kuko kujya bavuze ngo tamuhanuzi uzawemerwa. Inasema kama nabii hana heshima kwao. Ntabwo bamwemeraga pe. Hawakumkubali. Bapingaga n'imirimo akora yose. Walikuwa wanapinga hata ariko Yesu amaze gupfa, lakini baada ya kufa baramwizeye, wakamkubali. Uyu Yakobo huyu murumuna wiwe ni ndugu yake, yaramwizeye, akamkubali, aba umukristo nyakuri, akamwamini kuwa mkristo mashuhuri, aba n'umushumba urusengero rwa Yerusalemu, mchungaji wa kanisa la Yerusalemu. Yesu yaramaze gupfa. Yesu baada ya kufa, ariko bagihari, lakini walipokuwa ngali hai, ntabwo bamwemeraga, hawakumkubali hata kidogo, baramuhinyuraga, walikuwa wanamudhihaki. Rero uyu Yakobo murumuna wa Yesu, Yakobo ndugu yake na Yesu, niwe wanditse uru rwandiko, ndiye mwenye aliandika barua hii. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yarwandikiye imiryango 12 yo mu bwoko bw'Isiraheli batawagitse. Aliandikia kabila 12 za Waisraeli wote pamoja. Bamaze guhura n'ibibazo byo gutotezwa. Walipokuwa na shida na kutotezwa. Yesu amaze gupfa. Yesu alipokufa, bamaze kubatoteza cyane. Wakati wa shida walizopata, barahunze baja mu bihugu bitandukanye. Walipeswa wakakimbilia katika nchi mbalimbali. Birakeko ko aribo yandikiye. Ndiyo mwenye aliandikia hao. Abari hirya no hino batawagitse. Akawa ngambo na ngambo. Mu mintu yanditse uyu Yakobo aliyoandika, harimo iri jambo twasoma. Kuna neno hili tulilolisoma. Liravuga ngo, inasema hivi, ngo hahirwa umuntu wihanganira ibimugera. Heli anayestahimili majaribu. Ngo kuko kwa maana namara kwemera, akisha kukubaliwa, azahabwa ikamba ry'ubugingo, atapata taji la uzima. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Heli mtu yule anayestahimili majaribu. Kuko namara kwemera, na baadaye akisha kukubaliwa, azahabwa ikamba ry'ubugingo, atapokea taji la utukufu. Iryo Imana yabikiye abayikunda. Yeye ambayo Bwana amewekea wale wote wanao. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nabonye maze gusoma mbona hariho ibigeragezo by'uburyo bubiri. Niliona shida za namna mbili, majaribu ya namna mbili. Ibigeragezo bya mbere, majaribu ya kwanza ni bizanwa na Satani, inaletwa na Shetani, cyangwe Satani yemera ko bitugeraho, ama Satani anaruhusu vitufikie. Arashobora kunyura ku bantu, anaweza kupitisha katika watu, cyangwa akanyura ku bintu, au inapitisha kwa mali, ariko bizanwe na Satani, lakini hiki inatokana na Shetani. Ibyo bigeragezo, majaribu kama hayo, biba bifite intego yo kutugusha, ina lengo la kutuangusha, cyangwa se byo kudusenya, au kutuangamiza. Ibyo ni ibigeragezo bizanwa na Satani. Ile ni majaribu ya Shetani. Igifaransa ho barabitandukanye. Fransa bana muri imvugo dwavuga baravuga ngo ibigeragezo, binasema majaribu, ibigeragezo byose babyita ibigeragezo. Majaribu yote ni majaribu. Ariko mu Gifaransa ho ibyo bigeragezo bizona na Satani, lakini mu Kifaransa ile inatokana na Shetani, babyita tentation. Wanaita neno hilo kujaribiwa. Bitandukanye n'ibindi bigeragezo, majaribu bizanwa n'Imana, tofauti na majaribu mengine. Imana yemera ko bitugeraho, Mungu anaruhusu na ifitufikie, cyangwa se Imana ituzanaho ubwayo, lakini Mungu pengine Mungu naye anatuletea majaribu kama hayo. Ibigeragezo mu Gifaransa, Biblia mu Kifaransa inasema hivi, ibyo babyita épreuve. Wanasema kama nayo ni majaribu, épreuve, vipimo. Ndio maana ibyo biba bigamije ile inashabaha gukomeza umuntu, kutuimarisha imara, no kugira ngo biguteze imbere, ili bitupate kuendelea mbele, utera intambwe, tupige hatua, arebe kuko ukamiritse ukomeye muri Kristo Yesu. Tumekamilika katika imani yetu. Niyo ndego y'ibi bigeragezo bizanwa n'Imana, ndio shabaha ya majaribu kama hayo, kugira ngo irebe ko dukomeye, inaone kama tumekuwa imara, tukomeze, vipate kutuimarisha, bale no gutera intambwe, ili tupate kupiga hatua mbele. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe. Rero tena ibi bigeragezo
vipimo kama hii ni sehemu ya maisha yetu, niko navuga ni kimwe mu mibereho yacu, ni kimwe mu bintu bitugeraho buri munsi, ni sehemu yanayotufikia mu buzima bwacu bwa buri munsi, katika maisha yetu ya kila siku. Ibigeragezo ni kimwe muri byo, majaribu ni sehemu moja ya maisha yetu, ni kimwe n'ibyishimo, ni kama furaha, ni kimwe n'umubabaro, kama huzuni, ni kimwe n'ibindi byose bitugeraho buri munsi, na maisha mengine tunayokutana nayo. Rero nta kuntu twabikwepa ngo tubiveho, hatuwezi kamwe kuviepuka, ni ibintu bijana natwe buri munsi, kila siku tunakutana mambo kama hayo, ni ibintu biduherekeza mu buzima bwacu bwa buri munsi, katika maisha yetu, bigera ku mukristo, inafika kwa mkristo, bigera ku mupagani, hata kwa mpagani, bigera ku muntu mukuru, inafika kwa mtu mkuu, bigera ku muntu muto, hata mdogo, bigera ku muntu ukize umutunzi, inafikisha kwa tajiri, bigera no ku mukene, hata kwa maskini, twese bitugeraho kimwe. Sisi wote ni ariko igitandukanye, lakini tofauti nuko abantu bavyitwaramo, ni namna tunavyo, uko witwaramo kubigeragezo, tukifikisha katika majaribu, nivyo bitandukanye. Majaribu ndio mwingine hari abantu bigeraho, kuna watu ambao wanapata majaribu kama hayo, bigatuma basubira inyuma, wanarudi nyuma, abandi byabageraho, wengine wakiwafikia bigatuma bakomera, wanaendelea mbele. Ico nico kidutandukanyije, ile ndio tofauti yetu. Ariko ibigeragezo ni rusange, lakini majaribu ni kawaida. Hano mu Bakorinto ijambo ryavuze, Bakorinto inasema hivi, ibigeragezo kibageraho kitari rusange mu bantu. Hakuna jaribu linalotufikia Yesu ashimwe cyane, ta kigeragezo na kimwe cyatugeraho, jaribu linalotufikia kitari rusange, ni kawaida. Niki cyakugezeho, hata ingine tufikia leo, niki cyatugezeho, hata ingine tupata hii, ni rusange. Hii nayo ni kawaida, uko byose ni rusange, yote ni kawaida. Kindi gisha kibu uyu munsi kinachokuwa cyatugeraho, hawezi kutufikia tugezeho, yenyewe tufikia, cyangwa ikikugeraho ku giti cyawe, kwa kibinafsi, ni rusange cyageze no kuwo, ni kawaida imefikia hata wengine. Ariko hamwe n'ibyo, lakini pamoja na hiyo, ngo Imana, Mungu, hamwe n'ico kigeragezo, na pamoja na Imana itegura, Mungu adutegura inzira, anaandaa njia, ngwiducira kanzu, anatuandalia mlango kugira ngo tubashe kusohoka neza, kupita katika mlango huo. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Hamwe n'ibyo, pamoja na hayo, Imana iducira kanzu, Mungu anatupitia mlango kugira ngo tubashe kugisohoka, ili tupate kuondoka katika mapimo hivi. Yesu ashimwe cyane. Amen. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Hari impamvu zituma ibigeragezo bitugeraho, kuna shabaha, kuna lengo majaribu yanatufikia. Impamvu, kuna sababu zituma ibigeragezo bitugeraho, majaribu yanatufikia. Twavuze ngo ibigeragezo bizanwa n'Imana, kuna majaribu yanatokana na Mungu, cyangwa se Imana yemera ko bitugeraho, ama Mungu anaruhusu vitufikie. Nibyo tuvuga, hiyo ndio tutasema. Ntabwo tuvuga biriya bizanwa na Satani, tuseme ile ya shetani. Turavuga ibigeragezo bizanwa n'Imana, tunasema majaribu kutoka kwa Mungu, épreuve mu Gifaransa. Ile ndio tunasema kama ni vipimo. Twavuze impamvu zine, tumetaja nani, sehemu nne. Turavuga impamvu zine, tutasema sehemu nne zituma tugerwaho n'ibigeragezo, inaleta sababu majaribu yatufikie. Impamvu ya mbere, ya kwanza, Imana itunyuza mu bigeragezo, Mungu anatupitisha katika vipimo kugira ngo irebe urugero rw'urukundo rwayo, ili apate kuangalia wingi wa upendo wetu, kugira ngo irebe urugero rw'urukundo tuyikunda, kiwango ya upendo wetu tunampenda. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ikakunyuza mu bigeragezo, inakupitisha katika vipimo, ikakunyuza mu bibazo, inakupita katika mizani, kugira ngo irebe urukundo yikunda, ipate kuangalia kama unampenda kiasi gani, kugira ngo irebe nimba uyegera cyane, iangalie kama ikiwa pengine unaweza kumkaribia, nimba uyiva au utaondoka kwake, irebe uko ukomeye, na mtasimama jinsi ulivyosimama na jinsi unavyompenda. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Muri ibyo bigeragezo, katika vipimo hivyo, ngo Imana ipime urukundo tuyikunda, mizani hii ya upendo wetu, turabona urugero rwa Abrahamu. Tunaona ndugu Abrahamu. Abrahamu, kielezo cha Abrahamu, yari umukiranutsi wizera Imana, alikuwa mwenye haki mbele ya Mungu. Ariko umunsi umwe, lakini siku moja, Imana ishaka kumugerageza, Mungu akampima, ishaka kugira ngo irebe urukundo rwayo, ikapima ione upendo wake kwake, urukundo rwiwe kuri yo, upendo wake kwa Mungu. Imana ibwira Abrahamu, Mungu akamwambia Ibrahimu, genda untwangiro umwana wawe w'ikinege, nenda kamtolee mtoto wako wa kipekee, umwana wawe w'ikinege, mtoto wako wa pekee, kandi ukunda, tena unayempenda, Isaka.
Isaka umuntangire mtoe kwangu abigitaha ili apate kuwa kafara. Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimidiwe. Mwumva ko iryo jambo rikomeye. Unasikia neno kumu sana. Imana yonyine Mungu mwenyewe yari ibizi yuko ajua kama Isaka ari umwana umwe ni mwana pekee kandi ukunda tena mpendwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ibwira Abrahamu rero, Mungu akamwambia Ibrahimu, ugenda undangire Isaka, enenda kamtoe Isaka ngo abe igitambo ili apate kuwa kafara, umuntangire umtolee kwangu. Yesu ashimwe cyane. Amen. Aho ngaho Imana yashakaga kureba urukundo Abrahamu ayikunda, kuangalia upendo wa Abrahamu kwake. Abrahamu kubera yuko yakundaga Imana cyane bivuye ku sababu mutima. Ibrahimu alimpenda Mungu zaidi. Ntabwo yarushabona ko ari kibazo. Hawakuona kama ni shida. Abrahamu yaremeye. Ibrahimu akakubali. Ateguza ibintu kuvuga ngo agende. Akaandaa vitu vyote na vifaa vyote. Ajane Isaka aje kumutanga. Ili aendelee kutoa kwa aragenda n'abashumba biwe babiri. Akaenda pamoja na watumishi wake. Hamwe na Isaka. Pamoja na Isaka. Baragenda. Wakaenda. Bagendaga ahantu h'urugendo rurerure rw'iminsi 3. Walifika safari ndefu ya siku 3. Aho baja kugera kuri uwo musozi wa Moria. Ili wapate kufikia mlima wa Moria. Aho niho Imana yari yamutegetse kuja kumutanga. Mungu aliyomwandaa ili amtolee. Baragenda ko ari 4. Wakaenda wote 4. Ngo bashike bagize ku munsi wa 3, bagize iminsi 2 bagenda bageze ku munsi wa 3. Siku ya 3 walipoifikia. Bagera ahantu Abrahamu abwira abashumba biwe. Ibrahimu wakafika pahali Ibrahimu akasema pamoja nitaenda pamoja na Isaka. Nje kumutanga. Twende kuomba. Maje gusenga. Twende kuomba. Yababwiye ko aje kumutanga. Hakuambia kama arababwiye ati musigara hanga tuje gusenga. Akasema twende pale kuomba. Ndajana na Isaka tuje gusenga. Ariko mu mutima wiwe yarabizi neza ko agiye kumutanga. Alijua kama anaenda kumtoa. Kandi Ibrahimu ntiyari afite amashaka cyangwa ntiyari afite kuvuga ngo nishikiri adoshobora guhinduka cyangwa Ibrahimu hakuwa na shaka lolote, na tena alijua kama haiwezi kama kuko yari yemeye avuye ku mutima yuko agiye kumutanga. Alikubali kutoka ndani ya roho yake kumtoa. Aragenda. Akaenda na Isaka. Isaka aramubwira ngo. Isaka akamwambia kama inkwi ko tuzifite. Tunakuwa na kuni baba. Umuriro ko tuufite. Moto tunao. Ese umwana w'intama rero gutanga. Kondoo wa sadaka yu wapi? Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibrahimu waramusubiza. Ibrahimu akamujibu. Anafite gushidikanya na kwa imani siyoona shaka. Aravuga ngo akamwona umwana w'intama wo gutanga. Mwana kondoo wa sadaka. Imana irawironke. Mungu atajipatia mwenyewe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana irawironke. Mungu atajipatia mwenyewe. Uko kwizera kwa Abrahamu, sikia imani ya Ibrahimu kwari gukomeye cyane. Kuwa imani nguvu sana. Ijambo ry'Imana rizarivuga ngo neno la Mungu linasema hivi ngo Ibrahimu ngo yizeye yuko inasema Ibrahimu aliamini kama yarazi ko Imana imugarura ataramwica. Hakujua kama Mungu atarudisha. Ariko yarazi ngo nubwo apfa, alisema kama hata Imana ifite ubushobozi bwo kumuzura, ana uwezo wa kumfufua akamukiza mu bapfuye, akamuondoa katika wafu. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Imana ifite ubushobozi bwo kumufufua. Ana uwezo wa kumfufua. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Kandi ico gihe umuzuko wari utaraba. Tena ile wakati mfufuo walikuwa bado numwe wari warazuka. Aliyewahi kuzibura mu gihe cha Yesu. Wakati wa Yesu abantu bari barumvisha makuru. Watu walisikia habari. Yuko Yesu yazuye Lazaro. Mungu alifufua Lazaro. Yuko nabandi bo barazutse. Na wengine wengi walifufuka. Abantu bashoboraga kubyemera. Watu wangekubali. Ibrahimu. Lakini Ibrahimu kubera kwizera kwiwe. Kwa sababu ya imani yake. Aravuga ngo nubwo akasema hata kifa. Yuko Imana ishobora kumungarurira. Nubwo yapfuye. Hata kifa. Akongera akabaho. Hata Imana ishimwe cyane. Haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ese Imana yikugerageje. Je, Mungu akukupenda. Izisanga urukundo uyifitiye rugihari. Una upendo gani wa kiasi mbele ya Mungu? Komeye mu rukundo rw'Imana. Kama magumu yako una upendo na namna gani? Yesu ashimwe cyane. Yesu ahimidiwe. Hari ibigeragezo bitugeraho. Kuna mapipimo. Ari kugira ngo Imana imenye urukundo tuyifite. Kusudi Mungu apate kujua upendo wetu kwake. Imana yuko. Sikia Mungu yeye. Hano kuri Shalom. Hapo kwa Shalom. Tucishimira Imana. Tungali tunafurahia Mungu. Nubwo turi mu bibazo. Hata katika shida nubwo turi mu ngora. Hata tukiwa katika taabu. Ariko tushishimira Imana. Lakini tunaendelea kumfurahia Mungu. Ndetse mugabo. Sikia tena ndugu. Nimukubona ibyishimo tugira hano hanze. Tunayokuwa hapa hapa. Nizabishaka kuruta ibyo tugira mu kanisa. Kuliko yale tunayopata nyumbani. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Sinzi niba nje uzibona ko nje nyine. Peke yangu naipata. Ariko nzambona yuko twishimira. Ninaona ninafurahi. Twishimira Imana. Tunafurahia Mungu. N'umutima wose. Na abantu bakishimira Imana. Watu wanafurahi. Bafite ibyishimo by'indani. Ya ndani.
bafite ibyishimo by'indani Inafuka na furaha ya ndani. kuko ibigeragezo Kwa sababu bidashobora kudutandukanya. vipimo haiwezi kama kututenga na Mungu. Ibrahimu yishimiye Imana alimfurahia Mungu. kandi Tena agaragaza rukundo afite kumana ibigeragezo bitashobora kumutandukanya. Vipimo haiwezi kamwe kututenga na Mungu. Yesu ashimwe. Haleluya. Nuhura n'ibigeragezo ikiwa unakutana na majaribu biza biguhesha gukunda Imana cyane. jua kama usubire wongere urukundo rwawe ku Mana, usubire wongere kuyegera cyane upendo wa Mungu kugira ngo Imana nayo ikwishimire. ipate Mungu apate kufurahia. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Impamvu ya kabiri, sababu ya pili ituma dushobora kwinjira mu bigeragezo, ina sababu ya kuingia katika vipimo, nukugira ngo Imana itwigishe. Inakuwa na shabaha ya kutufunza, ifite intego yo kutwigisha, ituadibishe. Yesu ashimwe. Haleluya. Kutwigisha, kutuadibisha mu bigeragezo. Katika majaribu tunabona inyigisho, tunapata mafundisho biduhesha kwihangana, inatuletea kuvumilia. Inyigisho, maadibisho bituma twihangana, inatuletea kuvumilia. Urugero rw'abana b'Isiraheli, wana wa Israeli igihe bari mu butayu, wakati walikuwa katika jangwa, bagize imyaka 40, walifanya miaka 40, bahuye n'ibibazo byinshi, walikutana na shida mbalimbali, bahuye n'ibigeragezo bitandukanye, walikutana na majaribu mbalimbali, bahuye n'intambara, walikutana vita. Abami bagahaguruka bakabatera, wafalme walisimama kuwapiga, abami bakabarwanya, wengine wakawapiganisha, bakabica, wakawaua, bahura n'indwara, wakakutana na magonjwa, bahura n'inzara, wakakutana na njaa, bahura n'inyota, wakakutana na kiu, bahura n'ibigeragezo bitandukanye, wakakutana na vipimo mbalimbali. Imyaka 40, miaka 40, ahantu bashoboraga kugenda iminsi 12, ilikuwa ni safari ya kutembea siku 12. N'ahantu bantu bashobora kugenda, aho hantu bavuye naho bagendaga, kwenye walitoka na kwenye walikuwa wanaendelea. Urugendo rusanzwe rwari urugendo rw'iminsi 12. Kwa safari ya kawaida ilikuwa ni siku 12. Ariko Imana yabanyujije mu butayu, lakini Mungu aliwapitia katika jangwa kugira ngo bigishe, ili apate kuadibisha, kugira ngo babashe gukomera, ili wapate kuwa thabiti, babashe kumenya kwihangana, wapate kupata nguvu, babashe kumenya kunamba ku Mana, ili wapate kuvumilia kwa Mungu, kugira ngo bazasore Kanani. Wakati watakapoingia Kanani, bazi Imana neza, wajue Mungu kwa hakika, kandi barayihanganiye, tena walivumilia, bihanganiye n'ibigeragezo byose, walivumilia vipimo. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko rero, lakini kubera ko izo nyigisho, kwa sababu ya Imana izihenze banyuza mu bantu, Mungu akipitisha hari abantu batabyihanganiye, wengi hawavumilia. Naba mu Banyesiraheli, tangu abantu benshi ntibabyihanganiye, Waisraeli wengi hawakuvumilia, abantu benshi ntibabyihanganiye, hawakustahimili, benshi baritotomze, wengi walinungunika, benshi bakoze ibyangwa n'Imana, wengi wametenda jeuri, bituma barimbukira mu butayu, wakakufia katika jangwa, kubera yuko batamenye neza, kwa sababu hawakujua shabaha ya isomo nezo Imana yakeneye kubanyuza ya Mungu hapo. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Baragenda bamwe baracumura, wengine wakaasi, barakaza Imana, wakamkasirisha Mungu. Kugeza Imana yirahiye, Mungu akaapa, iravuga ngo, akasema kama kubera amatwi yanyu akomeye, kwa sababu ya ugumu wa mioyo yetu, imitima yanyu yinangiye, kuona nini namna mioyo inakuwa mizito. Abantu bose bavuye mu Giputa, wale watu wote waliotoka Kanaani, bafite imyaka 20 cyangwa kuzamuka, walipokuwa na umri ya miaka 20 na kuzamuka, abo bantu bose ntawuzinjira mu gihugu hakuna mwingine mwenye ataingia katika ukuye Yoshua, isipokuwa Yoshua na Kalebu, ukuye Yoshua na Kalebu, isipokuwa Yoshua na Kalebu, habe na Musa wenyine, hata na Musa pekee tiyagezeyo, hakuingia. Ariko lakini abantu babashe kwihangana, wale waliovumilia, abantu babashe kwihangana, wale waliostahimili, bakumva amasomo Imana yakeneye kubagezaho, kuelewa bakamenya neza inyigisho Imana yabazaniye, namna Mungu alivyowaadibisha kutoka kwa abo bageze i Kanani, walifika Kanani, kandi bageze i Kanani, walipofika Kanani barishimye cyane, walifurahi zaidi. Imana ishimwe cyane. Mungu asifiwe sana. Rero mu bigeragezo Imana tunyuruzamo, tukipita katika vipimo, biduhesha kwiga
inatuletea no kujifunza kugira ngo tumenye kwihanga. ili tupate kuvumilia. Niyo hariya Yakobo yavuze. Yakobo anasema hayo. Wahirwa umuntu wihanganira ibimugerageza. Heri yeye anayestahimili majaribu. Namara kwemerwa Akisha kukubaliwa azahabwa ikamba ry'ubugingo. Atapewa taji la uzima. Ibyo Uwiteka Ile ambayo Bwana yategurije abayikora. ameandaa kwa wale wanaomtenda. Nawe rero Ndugu yangu, nimbuye n'ibigeragezo. ikiwa unapata utamu na shida ya namna mbalimbali. Ibyo byo byose. Ikiwa haidhuru ile. Umenye isomo Imana yashatse kubwira. Ujue na nini kandi ubashe kubyihanganira usahimili hayo kugira ngo uzabashe kubivamo ili upale ukiondoka ndani umeze nk'aya zahabu yanyujijwe mu ruganda. Kama dhahabu iliyopita ya zahabu yanyujijwe mu muriro ili ile iliyopita katika moto izivamwo idafite ubundi mugayo cyangwa ikindi kizinga ariko ari zahabu yera kandi imeze neza. Kiwa ni dhahabu iliyo safi. Umenye ibigerageza Imana yake. Ujue kama mapito inapita hapo. Sivyo bigeragezo. Majaribu kama hayo. Ko birakwigisha iki? Inakundisha nini? Bikwigisha gukomera ku Mana. Inatusema tugangamie cyangwa nduwamenya neza inyigisho bikuru. Ili tupate kuwa pamoja na Mungu. Mu nyigisho tubona katika mafundisho tunayojua tunayokuta. Mu bigeragezo duhura nabyo. Katika vipimo tunavyopita ndani. Tuzihanganire. Tuvumilie. Ahirwa wihanganire. Heri yule anayestahimili majaribu. Ahirwa wihanganire. Heri yule anayestahimili majaribu. Nubwo namara kwemerwa. Akisha kukubaliwa. Azahabwa ikamba ry'ubugingo. Atapewa taji ya uzima. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Impamvu ya gatatu. Sababu ya tatu. Ituma tugera mu bigeragezo. Tuletea kupita katika vipimo. Ni bigeragezo bituma Imana yerekana imbaraga zayo. Ni vipimo vinaonyesha inadhihirisha nguvu za Mungu. Hari vipimo cyangwa se ibigerageza Imana ituzanamwo. Kuna vipimo ambayo Mungu anatuletea kugira ngo ibashe kwerekana imbaraga zayo. Ili pate kuonyesha nguvu zake. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ikabikorera kugira ngo nitubyihanganira. Mungu anafanya hivi ili tukistahimili. Tumubone. Tukimwona. Tubone ukuboko kwayo. Tubone mkono wake. Tubone imbaraga zayo. Tubone kunesha kwayo. Ushindi wake. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibigeragezo byinshi bitugeraho. Majaribu mengi yanayotufikia. Ubashije kubisoma neza. Ukiendelea kusoma vema. Ubisomye neza ukabireba. Ukiendelea na kuangalia kwa makini. Kugira ngo inatuletea nyuma yavyo. Na baada ya hayo tubone ko Imana ikomeye. Tuone nguvu za Mungu. Tubone ukuboko kw'Imana. Tuone uwezo mkono wa Mungu. Hari umunsi Yesu yabivuze. Kuna siku Yesu alisema. Igihe Lazaro yari yapfuye. Wakati Lazaro alikufa. Lazaro akirwaye. Lazaro alikuwa mgonjwa. Kuko yari inshuti yiwe cyane. Kwa sababu alikuwa rafiki yake zaidi. Babwira Yesu ati Lazaro yarwaye. Wakasema Lazaro ni mgonjwa. Lazaro yarwaye. Wakasema Lazaro ni mgonjwa. None tuje kumureba. Twende tumkamwangalie. Tuje kumureba. Twende tukamwangalie. Yesu aravuga ngo. Yesu akasema hivi. Iyo ndwara ya Lazaro. Ugonjwa huu wa Lazaro. Iriya ndwara ya Lazaro. Ile ugonjwa wa Lazaro. Ntabwo ari yo kumwica. Si ya kumuua. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ntabwo ari yo kumwica. Si ya kumuua. Ahubwo ni ukugira ngo. Lakini ni kama. Izina ry'Imana rihabwe. Jina la Bwana lipate kuhimidiwa. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ni ukugira ngo izina ry'Imana rihabwe. Bwana alipata utukufu. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Niyo mpamvu Yesu yaje. Ndio maana Yesu alikuja. Nyuma y'iminsi 4. Baada ya siku 4. Lazaro amaze gupfa. Kisha ukufa kwa Lazaro. Yaraboze. Alikisha kuoza. Ari mumva. Alikuwa katika abantu barahemze. Lakini watu walikuwa wameshakata tamaa. Byararangiye. Wakasema kama imemalizika. Ariko Yesu yaraje. Lakini Yesu alikuja. Ngwashike. Alipofika pale. Aravuga ati munereka aho bamuhanga. Akasema ni wapi mwenye mlimzika? Ngwashike. Alipofika pale. Ahamagara Lazaro. Akamuita Lazaro. Aravuga ati Lazaro sohoka. Akasema Lazaro toka. Lazaro sohoka mu. Lazaro toka. Lazaro arasohoka. Lazaro akatoka. Uwo munsi siku ile abantu bose n'abatize. Watu wote wakajua utukufu wa bamenye yuko hari Imana ikomeye. Wakajua kama ni mwana bamenye yuko hari Imana y'imbaraga. Wakasema kama kuna bamenye yuko Imana ishobora kuzura wapfuye. Nasema wanajua kama Mungu anaweza kuwa uwo munsi abantu benshi baremeye. Watu wengi wakaamini. Bamenye yuko hari Imana y'imbaraga. Wakasema ni Mungu. No mu bigeragezo byose duhura navyo. Karibu tunayekutana nayo. Hari ibituma dushobora kumenya imbaraga z'Imana. Kuna vipimo vinavyotuletea kujua. Rero mu bigeragezo uhura navyo nawe. Majaribu unayokutana na wewe pekee. Ugomba kumenya yuko kama harimo ukuboko kw'Imana. Kuna mkono wa Mungu. Kandi Imana ishaka kwigaragaza. Tena na Mungu anataka kujidhihirisha kwako. Ngo tuyimenye neza. Ili upate tumenye ko ari Imana y'imbaraga. Tupate kumuona kama ni Mungu. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Impamvu ya kane. Sababu ya 4. Ituma dushobora kunyura mu bigeragezo. Inaturuhusu kupita katika majambo vipimo kama hivyo. No kugira ngo bituremera amashimwe. Ili
vipate kutuletea sifa kwa Mungu, kugira ngo bituremere amashimwe, ili vipate kuunda ndani yetu Imana ishimwe shukrani cyane. kwa Mungu. Ibigeragezo, Majaribu iyo bitugezeho ikisha kutufikia, byinshi, mengi kati hayo, ni ukugira ngo nitubivamo, tukitoka katika majaribu hayo, tubona amashimwe yo gushima Imana, tupate kumurudishia Bwana utukufu, tubone amashimwe, tupate kumurudishia sifa, bitugeze kwemera neza yuko Imana ariyo yabikoze, tufikishe kwamba kandi ukuboko kwayo ariko gutumya tubivamo, ili Mungu anatusaidia tutoke katika kugira ngo tubone amashimwe. ili tupate kumrudishia Mungu Mu yandi magambo, maneno mengine kama ni ukugira ngo inasema hivi, tubone ikamba ili tupate taji nyuma y'ibigeragezo, baada ya majaribu, wambikwa ikamba, tupate kuvaa taji, tumwe ushima, ili upate kumtukuza Mungu tumwe uhimbaza Imana. na tena umtukuze Mungu. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Urugero rwa Yobu, Kwa mfano Yobu yahuye n'ibigeragezo. Ayubu alikuta majaribu Mu bantu bose b'ico gihe, katika wakati huo, sinzi vyenda n'abubu, hata kwa siku ya leo sinzi ko ari wahuye n'ibigeragezo nk'ibya Yobu. hakuna mtu mwenye alijaribiwa kama Ayubu. Yobu ahura n'ibigeragezo, Ayubu alipokutana na majaribu, ibintu vyiwe byose birapfa, mali yake yakaondoka, yari afite ubutunzi bwinshi cyane. alikuwa na mali mengi Muri sana. Bibiliya barabivuga uko byari bingana. Inasema namna hiyo, idadi yao Yari afite abana 10, alikuwa na watoto 10, abahungu 7, n'abakobwa biwe 3, wavulana 7 na wengine wasichana 3. yari afite umubiri mwiza, Alikuwa na mwili safi, atunze atunganiwe, afite inshuti nziza, alikuwa na marafiki na ndugu, afite umuryango, alikuwa na jamaa, ari mu gihugu ciwe, katika nchi yake nta kintu na kimwe abuze. hakosa neno lolote, Ariko Imana iramugerageza, lakini Mungu akamjaribu. ibwira Shetani. Mungu akampima, Ubwo akamwambia Shetani yari yazanye n'abana b'Imana baje Shetani gushengerera. alitembea pamoja na wana wa Mungu kwa kurudisha Mungu utukufu. Imana ibwira Shetani ati, Mungu akamwambia Shetani, wabonye umukiranutsi wanjye umemwona mkamilifu wangu, Ayubu? mwenye haki wangu Ayubu, Wamubonye? umemwona? Shetani aravuga ati, Ayubu yoreka kugukiranukira gute? Shetani akasema namna gani N'ibintu wamuhaye, ni yale mali aliyomupa, n'ibintu wamuhaye n'abana wamuhaye, mali yake yote na ni gute watoto wake, gukiranukira? kwa nini hawezi kukuheshimu na Imana yemera ko ibigeragezo bigeze kuri Mungu Ayubu. akaruhusu vipimo vifikie. Ubutunzi bwiwe byose byo yaratunze, Mali yake yote aliyokuwa nayo, inka, ngombe, ihene, intama, kondoo, indogobe, punda n'ibindi na byose, vingine kadhalika, byose birapfa, vyote vikaangamia, byose birapfa. vikaangamia. Abana biwe bose Watoto wake wote bari 10 bose barapfa, idadi ya 10 wote wakafa, byose birarangira, vyote vikamalizika, asigara mu mubiri wiwe. akawakia na mwili wake. Bukeye Baadaye Shetani nawe arasara usaba, Shetani akaomba hata mwili yerekana wake. yuko umubiri wiwe ari wo utuma atava ku Mana. Akasema pengine mwili wake na Imana ihangura ko Satani akora ku mubiri wiwe, akamruhusu Satani apate kumgusa, ariko imwima ubugingo bwayo. lakini akashika uzima wake. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Ayubu arageragezwa, Ayubu akajaribiwa, ararwara, akagonjwa, umubiri wiwe uramurya, mwili wake arwara ibikomere, akawa vidonda, ariko muri ibyo byose lakini katika mambo hayo yote Ayubu ngo ntabwo yarushe atuka Imana, hakuwahi kumtukana Mungu cyangwa no kuvuga ngo abyegeke Imana alete igerageza. malaumu kwa Mungu. Ntabwo yigeze atuka Imana Hakumulaumu, no kuvuga ngo Mungu. ibigeragezo abisuke ku Mana. Hao majaribu yale apate kumrudishia Mungu. Imana ishimwe cyane. Lakini Bwana asifiwe sana. Ayubu yarihanganye Ayubu alivumilia kugeza kumperuka, hata mwisho, kugeza Imana isubiye kumwibuka. hata wakati Mungu Imana ibonye kwihangana kwa Ayubu, alipoona namna alivyovumilia, iramukiza, ikamponya, imukiza bya bisebe, ikamponya mugarurira bwa butunzi bwiwe bwose. Bibiliya iravuga ngo yamugaruriye inshuro 2. Biblia inasema kama alimrudisha maradufu z'ubutunzi yari afite. ya mtajiri aliyokuwa nao. Yari afite inka 2,000, Kama alikuwa ng'ombe na imuhezi 12,000, akampa 14. nimba yari afite intama zingana Kama alikuwa na imwongerera izindi imara kabiri. maradufu. Ibintu byose mukubirango kabiri. Vitu vyote alizidisha. Abana nibo yamuhaye babandi yari afite. Watoto alileta 10 peka wa hivi. Abahungu 7, vijana 7, n'abakobwa 3, wasichana 3. ariko akarusho Zaidi
Biblia iravuga ngo Biblia inasema mu bakobwa ibiwe yabonye katika wasichana wake ngo mu bico gihe wako wakati no mu ule bubu ngubu hata wa leo yagira ngo nta bandi beza baruta abo bakobwa bari abo yashumbushwe n'Imana amaze kunesha bya bigeragezo. hata wakati wa majaribu. Rero Tena ibyo bigeragezo mabipimo kama hivyo byahesheje Ayubu kushima Imana, vimemletea Adumu kwa Ayubu kumshukuru ikamba na tena amevikwa kuko taji yanyuze mu kwa bigeragezo sababu pia katika mivimo aboneka anesheje. akaonekana ni mshindi. Imana ishimwe Bwana cyane, asifiwe sana. Imana ishimwe Bwana cyane. asifiwe sana. Mu bigeragezo duhura nabyo Katika majaribu tunayokuwa nayo tubyihanganire, tuvumilie, tumenye neza ko inyuma yabyo tujua kama baada ya haya hari ikamba kuna taji kandi hari amashimwe. tena kuna Tumenye neza yuko tujue kama nyuma y'ibigeragezo baada ya hari amashimwe kuna shukrani kandi hari ikamba. tena kuna taji. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Hari umwanditsi wanditse ngo Mwandishi alisema hivi, avuga nyine ku bigeragezo, alisema kuhusu majaribu, aravuga ngo ibigeragezo alisema majaribu ngo ni nk'umwarimu, ni kama mwalimu. abantu banditse ibitabo baja kurangiza ishuri, Wale waliandika vitabu baada ya masomo yao wanajua mu masomo kuri universite cyangwa se no mu madoktora n'ibindi, kama ma universite na madoktora mwamufite abarimu benshi, unakuwa na walimu wengi, ariko kandi ukagira wowe umwarimu wawe lakini unakuwa na mwalimu wako ugukurikiranira ibibazo byawe, anafuata nimba ari igitabo, kama ni kitabu, nimba ari ibindi akwankadireho, kama ni vingine vya atakuabisha, urya akaba ari ugukurikirana, ile ndiye mwenyewe anakufuata kugira ngo ibintu wabikora bizamere neza, ili mambo unayoyafanya bizakugeze gufata diplome yawe neza, kuhusu kupata chete chako. Uwo mwanditsi aravuga ngo, Mwandishi alisema hivi, ngo ibigeragezo majaribu ni ka wa mwarimu dukurikirana, ni kama ule mwalimu anayetufuata kila siku. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ibigeragezo Majaribu ni umwarimu udukurikirana, ni mwalimu ambaye anatufuata, udukurikiranira hafi kwa karibu nasi, kugira ngo azatwigisha, apate kutuadibisha, atugorore, ili apate kutuongoza, atuyobore, atuongoze vema, nutera intambwe gutya akubwira ati banza ureke, asema kama simama kidogo, nutera intambwe zibiri kipiga hati mbili akakubwira ati banza ugaruke, nugenda ahangaha akubwira ati ahangaha ntibishoboka. hapa kuna shida. Ibigeragezo n'umwarimu udukurikiranira hafi intambwe ku yindi kugira ngo tugeze ili tupate kufikia ku ntsinzi nyakuri. ili kwa ushindi. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Imana ishimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Rero umuririmbyi yavuze neza ngo, mwimbaji anasema hivi, birashoboka ko twanezerwa, inawezekana kama tufurahi mu bihe byose, fanya kati zote, no mu makuba, hata katika ngo ni ku mukristo w'ukuri amere, Kristo anastahili kuwa anezerwa iteka anafurahi kwa ryose. wakati wa shida zote. Yesu nawe yarageragejwe, Yesu naye mwenyewe alijaribiwa, kandi yari umwana w'Imana, alikuwa mwana wa Mungu, yari umwana w'Imana 100%, alikuwa mwana wa Mungu kandi yari umwana w'umuntu 100%, alikuwa mtu 100%, ariko lakini kubera yuko yari yambaye umubiri, kwa sababu alivaa mwili, nawe yarageragejwe, alijaribiwa, yariwe n'inzara, alisikia njaa, yagize inyota, alisikia kiu, yarakubiswe, alipigwa, yaratutswe, akatukanwa, yarishwe, aliuawa, yaracunagujwe, alidhihakiwa, yambitswe ikamba ry'amahwa, alivikwa taji la miiba. igihe yari hariya mu gashamba ka Getsemani, Wakati alipokuwa katika bustani ya Getsemani, yahuye n'umubabaro mwinshi, alikutana na huzuni. aha yareba kiriya gikombe kiri imbere yiwe, aha yabona iriya mibabaro imuri imbere, abona ukuntu ashobora kubyinjiramo kubera ko yari yambaye umubiri, ari umubiri urihinda, aravuga ati Mana nimba bishoboka iki gikombe kindenze tikingereho, atariko ubushake bwawe ari bwo buva, iwe kama mapenzi yako. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Byamuhesheje kwegera Imana, ilimsogeza kumkaribia Mungu, arayitakira, aravuga ati Mana nimba bishoboka Mungu iki gikombe kindengana, kikombe hiki kinipita. ariko kubera yuko yari umwana w'Imana, lakini kwa sababu alikuwa Mungu, Imana ngo yamwoheje abamarayika bayo, akamuongezea nguvu, baramukomeza, wakamtia nguvu, bamwambika imbaraga, bakamvika, arihangana, akavumilia, akastahimili, agera no ku musaraba, hata alipofika msalabani yihanganira umusaraba, akastahimili, yihanganira imibabaro yose, yihanganira biriya byaha byacu
ibirato yari yambaye, yihanganira gusigwa n'Imana. akaachwa na Mungu. Hariya mu ndirimbo yo kuri Kana, Wimbo wa namba 4 ni uyo muri wokovu, katika wokovu haravuga gutya ngo inasema hivi, alitamani saa ya Pasaka yishimiraga umunsi wa Pasaka pamoja na wapendo wake wote, hamwe n'abigishwa ne bakunzi biwe. ariko ahantu narishatse kuvuga sinzi nimba ariyo vensi Iyo ni niyo ngiyo avuga ngo zaidi, ariko cyane zaidi ariko cyane aliofu yatinye ile saa, iyo saha uwo mwanya isaha washobora gusigwa n'Imana. kama tacho na Yesu ashimwe cyane. haleluya. yatinye cyane aliogopa sana uriya mwanya ile wakati wo gusigwa n'Imana, kuachwa na ya Mungu, umwanya wo kuva saa sita tangu saa 6 igihe habaye ubwira kabiri giza lifunika dunia kugeza saa 9, hata saa 6, ako kanya k'amasaha 3 iyo saa 3 wari umwanya ukomeye cyane ku mwami wacu Yesu Kristo. Imana yaramusize, Mungu alimwacha, irerekerayo akageuka akamkeukia, iramuta kubera yuko yari yabaye icyaha, yahindutse icyaha wese. amegeuka dhambi, iyo utarigeze gukora icyaha, hakuwa na dhambi ya kutwai kutenda dhambi, ahinduka icyaha, yambara icyaha, akavaa dhambi, bituma Imana ilisababisha Mungu imureka, imwache, imusiga, Mungu amwache, kugeza aho yatatse kwirirenga, aravuga ngo data 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 data, niki kikundekesheje, kwa nini umeniacha, niki gitumye undeka, kwa nini umeniacha? Ariko lakini Imana yaramutabaye, Mungu uwo mwanya saa ile imwambika imbaraga, akampa nguvu, arihanga, akastahimili, agera ku mwanya hata alifikisha wakati wo gufa, wa kufa, arafa, akafa, arahambwa, akazikwa, arazuka. na baadaye akafufuka. Nyuma y'ibigeragezo Baada ya hariho ikamba. kuna taji. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Nyuma y'ibigeragezo kisha mabajaribu hariho ikamba. Hariho ikamba. Tutavikwa taji. Ahirwa uwihanganira umugeragezo. Haya sare. Heri yeye anayestahili. Sinzi uko uhaye wihangana muri bibi. Sijui namna unavyostahimili. Sinzi ibibazo wahura navyo. Sijui majaribu nakutanayo. Sinzi ibigeragezo wahura navyo. Vipimo vya namna gani ku giti cyawe, kwako binafsi, mu rugo rwawe, katika jamaa lako, aho mu kazi kawe, au kazini mwako, mu bindi byose muhura navyo, na maisha mbalimbali, n'ibibazo duhura navyo mu rwego rw'itorero. Ese ubyifashemo gute? Una hali gani? Unasimama namna gani? Ese ubyifashemo gute? Unasimama namna gani? Sinzi ko twatinze abantu batangiye gusakuza. Tuone kama hatujue kama turarangije mutwihanganire. Mvumilia, tunakaribia kumalizika. Imana ishimwe cyane. Ese iyo uhuye n'ibigeragezo, ikiwa unakutana shida, wifata ute? Unasimama namna gani? Ese biguhesha kongera urukundo rwawe ku Mana? Je, inaongeza upendo wako kwa Mungu? Biguhesha kwegera Imana cyane? Inakuletea kusogea Mungu zaidi? Cyangwa biguhesha kuyihunga? Au unakimbia, unamwachilia? Cyangwa kuyituka? Au kuyitukana? Ese biguheza isomo runaka? Inakufundisha nini? Bigatuma ushobora kwihangana, ili upate kustahimili, ugakuramo isomo runaka, unapata bigufasha mu buzima bwawe bwa Gikristo, katika maisha yako ya Kristo, bituma utera intambwe, inakuletea hatua, ukagera ku rugero rukwiriye, ili upate kuifikia hatua ile. Yesu ashimwe cyane. Bwana asifiwe sana. Cyangwa se au biguhesha kubona ukuboko kw'Imana cyangwa imbaraga z'Imana, au inakuletea kuona ukovu wa Mungu uhura nazo katika majaribu unayoyapitia, cyangwa se au biguhesha kugera ku mashimwe, inakuletea kufikia hata kwa ntabwo wagera ku mashimwe utabashije kwihangana. Hauwezi kufikia kwa shukrani kama hukustahimili. Ntabwo bizakugeza ku mashimwe utabashe kuyegera cyane. Hauwezi kupata shukrani kama wewe hukupitia katika majaribu. Ariko twihangane, lakini tuvumilie kandi twegere Imana cyane, tukaribia Mungu zaidi mubyo duhura nazo, katika mambo tunayokutana nayo, turusheho kwegera Imana no kwihangana mu bintu byose, katika mambo yote, kugira ngo kumwisho na baada ya hayo tuzambikwe ikamba, tukafike taji. Ikamba Imana yabikiye abayikunda, ni taji ambayo Bwana amewekea wale, natwe tuzaryambikwe, nasi tutaipata, kandi bizaduheshe na tena tutuletee kugera ku mashimwe, katika kufikia tuvuge ngo Imana ishimwe, Imana himbazwe kubyo yakoze, amaze tuyishime tuyihimbaze. Tutakapata kumshukuru zaidi. Imana iduhe kwihangana, Mungu atupatie kandi tugire neza no kwigera ku ijambo ryayo. Tutabariki kwa neno lako. Amen. Amen.